Mundume wa ukuu wa katikati kuma mesakwani utoine wa Kathuma unewende na kuotalania wasio munene wa mali yake kwanangwa ni nguthu ya enende alame yovete na miyo myai ya kau muthemba wa Ivanga Mbui na Mikelo na vala oingi mamutie na maumisi. Mundume u Stephen Wambua elesia kana enende asu muvithukie makuite Ivanga na menga vyosiendo sia muundani ila ni mbemba mivavai mboso iwa kati wa ingi kwa itumi ilaita namba umanyekana yu Wambua enda mivya yonde ya usese ilikile kati na kumwita na nundu ini ivinda ya katatu kuvithukiwa. Daniel Mwangala novikie kwa mesakwani na atumbanisia Elivote. Visa huu ni huu tuthocha muundani kwa Stephen Wambua va mesakwani kisioni cha Kathuma. Wasio utema ila ukusiwe va itinoa mbemba mboso mivaliti miavakato mivavai kati wa mitingi ivo mesavivu kwenge wa nthini nguthu ya aumembe wa muonza alama vithukiye musio makuite nzola na Ivanga Mbui ondumwe na kwambisya kwengia siendu isu kwa itumila ita namba kueleka yu muthenani weyo ngilile nio ba muundani nona ivese sioka sikuite mbanga nyenze mbie na kwa brother wakwa na nyene kalobu ne lando manesi otulia ine nesi kumala nyone no kiene vya matethise we ugonthe na nye no setambia ya kwatia miao na thi polisi na kuna report kwa OCS na mwelesia ambia ni andikithio B number ine ndie na andikithio B number na mina kuandikithio B number ni ondo batonekana ni kwa tosaidisi nundu andu ala meiva ndie ni matona sindu ila sia kwa basi onde na sisia sia nangiwe na ila makuie nundu sindu ila makuie ni tabiwe no amo meivo ngania kuie kina ni around ngiliana mbemba sia kwa ni banda sia kigo sia uta sitha sia uta nundu asisia mbemba hii si mbemba si umetie mbemba ni ya first ya 25 January niongo wa first ya mbemba hii manana yani ambia to this December manambia kuathika ni matemanga mbemba matemanga mayu masiau makua mayu makua iwa Stephen wetakanaki nikitondeka kethwa chothothe we amwe mamusio wo alamenda nzia yisile muundani wake chavina na nigongo hapo ngukulasia kwa ndaya kethani batonekana mundethe singwate yaki yakwa sindu cia kuila cia nangiwe numba nemakuye sindu cia numba makua mawaya makua sindu ombingi sola na tiu kula cia ketha be undu ndo no kwata kinundu andu asu nundu onthe ni mesi ala makunia uyosu andu maumito baki sioni na sisi kindu ti kindu cha kawaida kwou na bamu sindina koma nundu ilama na inagwitina nene wiyo moko tuku na ndieta mutoi masemba kwou ndiye ndaki kwa sindu cia kuila cia nangiwe Stephen enda akiithiwa kwake na mali yake kuivwa nundu hii ni vinda ya katatu mali yake kwanangwa na mbemba ciake kutemangiwa nthini andu asu ula yuithitwe ndarania wasio na kuikala na wia wa kuvithukiwa na wetakana ivindani yambe aume asu ni mamuvithukiye indi vai matambi maesa koswa na kindu chwila ni report itakwa sema kisionga report kwa subchief no kesi na ndio na report maindetha cia na kunia subchief Ivanga upenzi ya survey ni na mapu na ndio na nitiwe ka upenzi ya survey kwa ndio ni diotethi kwa unondu kindu kikwa nondu na kisisia kindi ni nondu ni report itakwa subchief kwa tumia makisio na thio bandiwa subchief ni wese kesi yesu yona ni abe mundu lo tumite mbesa kuhusu kindu kiu kikune kwa ukile nondu bubaisi ya survey yene vinda ya katatu kwa rangi wa sindu siakwa na niona OB3 itatu ndio kulipoti na ndio na otethio no kandiwa subchief no kumana maundu asu chief no kumana maundu asu na nyinyi ndiye nda otethio kuma kwa serikali nene ni umwa atui alama kusiye kiko ki mayelesekana yusilikane elite kulikila katina kutethesia kuwete muwo
ni mutui na newe kindu gicha kunika masaa ma majioni no kieno na ya mbemba zinde mange mayu mapakato na mai nomba mananga mo wa nomba yo makua twelio twake masilia meyo ma mwana ngia ikone aweza kwithia maundu azuti maundu maseo kisione. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuma ba Misakwani, Kathuma, kauntini ya Masako.